COVID-19 se masaki pisi te la elastena pokotianga iyo mo ko tena whakamaseinga ki lunga I tō mama. So se tino e mawhai o poko I te masaki ko te COVID-19. Ka e isi loa se potukaunga e mawhai o pokotia malo si atu I te masaki tēnei. Tino ko lai pokotia malosi de COVID-19 ko tino mātua mai lunga ato te nosifulu tausanga. Mo tino e ko la e isi ne loto masaki tau wawe pe la mo masaki se pisi. Ko la tau ko la e mātua atu I te nosifulu tausanga e wawe pokotia ni te masaki ona ko te se malosi o loto manuteke. I loto I tau foi tino, e isi ne manuteke iyo mo ko sootia tau, ko la e toka whaeloa o tā so se vailesi, te la e ulu se ki loto I te foi tino. A manuteke la ko nei e whakaingoangina ko te immune system. Ka whaila tātou e olo mātua, a te au whaki o sootia pēnei I loto I tō foi tino, ka whanai foi wholoa ke se tūlanga whakamatako. Ko tēnā winga, ka aolo tātou o mātua, a manuteke o tino mātua, ka se lava, ka se malo si foki, o angai atu ki vailesi māsei pēnei mo te SARS-CoV-2. Masaua mei te COVID-19 se masaki 4. Ko tēnā winga, se ki lavea a kaloa ne manuteke o tōwhoi tino, ne vaenga vailesi pēnei. Te la, ona ko te mūtana mo te se malosi o manuteke o tino mātua, ko ala iei, o pokotia malosi lātou I te masaki ko te COVID-19, ma ulu te vailesi ki loto I olo tōwhoi tino. Te sua vaenga te la e pokotia malosi ne te COVID, ko tino ko la e maua ne masaki se pisi pe la mo te toto malunga, suka, kenisa, o nisi e ko la e masaki ki olo tō mama mo te whatu. Ka whai e isi no masaki tau awe ki tō mama, koe ka mawhai o pokotia malosi te COVID-19, ona me se masaki e pokotia ki te mama. Nisi masakinga pe la mo te suka, kenisa, mo te toto malunga, e masani sale whakawaiwai ne lātou a manuteke o tō whoitino. Te la, ko se mawhai e ne tō whoitino o teke atu a vailesi whakamataku o te COVID-19. Te la, e tā ua ki loa ke usiustai tātou ki whautuanga mai te matangaluenga o te ola lei Tuvalu, ko te mea ke mawhai ne tātou o whakatau fisosuani o pui a tau mātua mo tautupuna ke moa e maua ne te COVID-19.